Swaka Chauke Channel i channel leyi taka wena yi ku tisela swa xiyimo xa le henhla. Swaka Chauke Channel yi ku navetisela mabindzu kumbe ku promota, yi fambisana kahle na Creative Media Solution lava ku tiselaka graphic design ya xiyimo xa le henhla. Vuxokoxoko tihlanganisi na vona eka nomboro leyi landzelaka 071 752 2624. Kasi loko lava ku tihlanganisa na Swaka Chauke Channel va kumeka eka nomboro leyi landzelaka 076 324 9926 eka Facebook Swaka Chauke. Ahe mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel Swaka Chauke TV hi ba mandla hi vuyelela ka vanhu hinkwavo lava va nga nghena va subscribe aka channel ya Matimba, channel leyi se hi langutela ku ri hi fanele va hi ri na 1k subscribers hi ndlela yo fana na yaleyo ka nkarhi wa sweswi ha ri ka 600 subscribers. Hambiswiritano hi kombela ku mi subscribe mi hi supporta hi ku channel leyi a hi channel ya mina ni ri wexe, i channel ya hina hinkwenu tanihi Vatsonga, tanihi Magaza, ma le Mozambique, va le South Africa na hinkwako lava vanhu va nga kona hi ndlela yo fana na yaleyo. Ahe vito ra mina se ri kulukumba ra Vatsongo hi mapeletwana ya rona, vito ra mina se ri kule ngopfu ra Vatsongo hi mapeletwana ya rona hi ndlela yo fana na yaleyo. Yeah, so music wa Xitsonga lava khale a va valava ku music wa Xitsonga wu na mali dala yini. Music wa Xitsonga wu na mali loko u ba ti-hit. Music wa Xitsonga wu na mali loko u ri na a tangible fan base. Okay, vanhu va la tinqambi leti endlaka mali aka music wa Xitsonga at the moment. Mind you, I don't even know how much do they get per gig. Ndlela yo fana leyo. Okay, munhu sungula la famba langutisa munhu wa ku fana Juwan Solmakam. Xiza lexiya xi endla mali xi rich, munhu va la so xi rich. Xi nga phela ku ha munhu a nga ta ku mini rich hey na mali ngopfu. Demand u rich, comparing where the guy is coming from. Solmakam is rich at the moment. I vala munhu la nga na timovha ta 2 a nga maka big house. Life ya Demand wa n'wi vona u tshama kha ti humesa a nge swilwini a va twa ku nandziha, ma vona. So why ni ku Solmakam u rich? Let's say a hi ngo Solmakam u kuma 10,000 hi ku ya hi gig. I don't even know ku ri kuma mali muni. A hi ngo Solmakam u kuma 10,000 hi gig. Almost every weekend Solmakam na gig to fika 2. Ivi loko ri ku u kuma 10,000 hi ku ya hi gig, wo 20,000 times 4 months, times 4 weeks, because kwa vhiki leri Solmakam nga yi ku a gigini, wo 20,000 times u kuma gig timbirhi ku ya hi ti weekend, wo 20,000 10 20,000 estimation times 4 weeks kumbe ta n'hweti swi nyiketa 80,000. It's a lot of money leyi na principal va nga yi kumiki a xikolweni. A hi ngo Benny Mayengani u kuma 25,000 ene amavikini mo tala amavikini mo tala kumbe ti-weekend to tala Benny Mayengani u na gig ta 2 kumbe xana ta more than 2. So u ku 50,000 times 4 weeks u ya kuma mali muni? Yi ta ku 50 then 50 i 200,000. Man twisisa. So ivi u twisa ku ivi u ta fika ku music wa Xitsonga wa mali, van'wani vanhu va le ku endleni ka mali. So that's why ku na Benny Mayengani is rich u wela ka vanhu lava nga le ku endleni ka mali at the moment aka music wa Xitsonga kumbe ka Xitsonga industry hikwalaho ka ti-gig nga ri timhaka ta ti-sales. So ivi u teka 200,000 liyani u yi thamisa hi 6 months, u cheka ku damani u na mali muni, u ta va ri na mali muni. Hi leswi va endlisaka swona ti-estimations ta ti-salary ta vanhu kumbe ta income ya munhu na loko mi cheka ka Google va cheka swilo swa ku fana sweswo. It's an estimation, it's not something that they are evident with, it's an estimation. Okay, thelani mi suka mi ya ka nqambi ya ku fana na Cool B. Cool B is always
in a certain gig almost every weekend. And could be okuma 5,000. I'm just giving an example. On a gig year one, na gig year like for like him waiting over munwalo arna 20,000. Look na gig la na vigile na le over na 20,000. It's an estimation. I repeat. On a 20,000. Ban baktala laba tra kwam train abay kum 20,000. Botala ba kom 10, 6, 7 and all those things. So if you 20,000 later time 6 months, ucheka ku dama no barna malmun. So you can tell kuri by sala ba endla mali and ucheka not asset kumbe not properties kumbe something that they have. Could be munanga not move ngana move one not move that two if I'm not mistaken. He's building a house which is nice. In the low finale. So you can tell kuri music wa itsongona mali. Akala van lava ngana fan base akaban lava kuma ku ti gig in the low finale. So balava could be penmengani so makam iba isala bangana mali at the moment ekwala ka music wa Xitsonga ekwala ka music hindlela yo fana la mswiritani mi nga rivali ku subscribe aka YouTube channel swa ka Coke TV hindlela yo fana leyo